Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Matidayo na po Diyos at nga biyang tirabi. Kapsat kanaya at nga gayom. Salamat kanaya po at iti tayo manan programa nan iti tangatang iti dalan ti kinasanto. Salamat ng kuana tasunay iti nang tarabi kada tayo. Iti naglabas ng malaw. Iti kinaimbag kanaya ti Diyos kumatakik na tayo. Naging gana kadagiti nga oras. At salamat kakapsat. Siyak ni kapsat yo ang gayom yo. Armando J. Kiray Jr. manipod pa dito yung barang congregation. Kadwa tayo man ni kapsat tayo nga Bernard Velasco. Anong Bernard? Nagyaman tayo manan, tiya tangarabi ngayon pahay niya Apo kada tayo. Nakakadwa tayo man dito yung programa tayo nga Ilocano Broadcast. Kata at gayam nyo tangarabi nga makadwa kat Brother Bernard Velasco manipod pa ito yung Paniki Congregation. Kata yaman kami sapay kumakat makadwa na kayo iti may nga oras ating nga programa tayo. Kat sakbay nagtutuloy tayo kat mapantay ang pengarod ti panagkararag at dawatik nga kumararag tayo pa. Mami nga man nakabali namin kat agyaman kami manan ti gundaway nga impayong kada kayo amin tapno ating nga programa kat may tuloy mi nga mararamit ng katagyaman kami manan ti ating gudaway katapno maiwaragawag manan iti kinasayaat mo kada kami kanday kitay sasaom mga mangted iti namnama kada kitay tattaw nga mapukpukawan ti namnama ti panagbiag dapang katagyaman kami kumatas ti panagantabay ti Santong Espiritu ket umay kada kami, aging nato nga panagrugi, aging na malpas dati nga programa. At itidawat ng kararagmi, babagang tinagan ni Apo nga Kristo, at itidawat yung kararagmi. Amen. Amen. Salamat karod, Manong Bernard. Kan nagiti kakapsat tayo at tangarabi nga magbibuya, nga tune in, ito'y programa tayo dito tangatang ket kablawan tayo ni kapsat tayo Ruy de los Reyes na yung pagkarabi tayo amin kagayam kan kakapsat kunana amen salamat kini Apo kastamat ni kapsat tayo Lolita Acebo na yung pagkarabi kakapsat amen salamat kakapsat kadwata kadyat tangarabi ni kapsat tayo Anita Gasita Palason amen na yung pagkarabi yo amin ayatan nga kakapsat iti Apo kan gagayam manipod buibuyda manipod dito ay Ricard Isur di Fon Kirino. Salamat kanaya po. Kadwada kayo ta Rabi Kapsat. Ni Kapsat tayo Daniel Dumrique. Amen. Malidayaw ti Apo. Manana. Amen. Ni Charles Adrian Histeria. Kadwa tayo muna tang Rabi. Ito nga Kapsat nga bibuya. Kanagdingdingag ni Kapsat tayo Ronald Gamit Manansala.
Na imbang ngarabi kakapsat, God bless. Amen. Salamat ka itan nga kakapsat, kada kita nga kablawyo. Nga papan ito'y programa tayo ngarabi. Kaduan na kami, itan nga kakapsat, ang ka na nagadi pinagtultuloy nga oras at ngarabi. Tagarod kat Manong Bernard. Salamat nga rod kat pa itultuloy na kayo nga awawisan gagayem kan kakabsat nga dahito nga programa tayo kat ka i-like tayo kuma, i-share kan i-subscribe tayo dahito nga FB page tayo nga Ilocano dapat dahil ating broadcast tayo kat kan kanayin to kung mga isi-share kada kitay gagayem kan kakabsat tayo gagay agkasapulan tipan na kaisalakan. Ganda ito yung FB broadcast tayo kat Brother Armando kat mabuya tayo nga iti YouTube channel tayo. So ano anda makasubaybay kada ito yung programa tayo kat mabalindan ito mga buya ni YouTube channel tayo. Kat ay tati daw-dawat mi kada kayo ang amin nga gayem kang kakabsat nga patuloy tayo nga suportahan dahil ito yung programa tayo. Brother? Amen. Salamat kina Apo Diyos. Kada kita nga kinaimbag na dati trabaho na dito digital platform nga mabibuyat kan matengteng tayo ay nga kumsa. Adoti pamuspusan masusaran ti Dios tapno iti ebanghelyo ket may waragawag ti isang kalubungan ken nagita tao. Tatagarod nga rabi kakabsat ket mabuya tayo, makita tayo iti highlights kada kita napasamak nga bambanag ditoy Mindanao Christian Youth Camp. I-play nila ito yung operator tayo at ngarabi. Aya. Ako ang wagas na kadiliman. Ako ang tako, galit at kasawalan. Lahat ng puso ay pinahihina ko. Walang sinumang makatatakas sa akin. Hindi totoo yan. Ako ang liwanag na hindi kailanman naglalaho. Kahit gaano kadilim, isang sindilang ng pag-ibig ko, sapat para magliwanag. Ngayon, liwanag ang manaig. Ako ang Diyos at ako ang apoy sa inyong mga puso. Brightly beams our Father's mercy from His life forevermore. But to us He gives the keeping of the life along the shore. Amen.
Manong Bernard? Okay. Brother Bernard? Okay, tagtultuloy tayo nga ron. Dahil itong kakapsat, ito mapantayo ang pangarod, iti panagkablaw, dagiti kakapsat tayo nga nangipatulo, dagiti comments tayo dyan sa comment section. Kaya nakadwa tayo tarabi ni Brother Romulo Ignacio. Kaya tagbuy-buy ay suna manipod pa dyan Niagara Falls, Canada. Kaya katamat ni Nanay Elizabeth Dapon, pananakat na imbag nga rabi, kada tayo amin kakapsat, madaydayaw niya po. Yaman kami dagita, kastamot ni Jay Ramos, katagbuy-buy ay tang rabi. Kaya naimbag nga rabi, kakapsat ko nana. Kaya tagtuloy tayo, dagita kastamot ni Star Aya, pananakat na imbag nga rabi, ayatin nga kapsat. So, buy ay sunat ang rabi. Kaya ni Brother Benigno si Vinuya, may bangarabi tayo amin kakapsat. Kagyaman kami, dagiti nga kung comments nyo, ito yung ipatpatulod, ito programa tayo, Ilocano Broadcast. Brother? Amen. Kat, mapantayo nga rod nga iti special song. Nya day namang tadi special song, brother? Iti magipay iti kansyon nga nailangin yan tatangarabi ikat dagiti kakabsat tayo, Brother Bernard, ito'y Lateran Dad Congregation ni Sister Lolita Acebo ni Sister Pudenciana Riolo. Iti paulo iti kansyonan dakat likudak bagi sarakag tukin ka. I-play na tayo iti operator tayo tatangarabi. Amen. Nabayagan daw tawin, hinas na sapsapunin, hindi ating wakendahin sin. Diyak pinayadan kitesyo, gamitin na hibiyag mo, nayawawan, hindi inanagkes mo. Iudak paging sarakin mungkin ka, uray mataya, sikat makitada, uray lakane kita, nasarakan mungkin ka, iudak paging sarakin mungkin ka. Idiakan kararaga, Jesus nagsaukan niya, ket alaem titus mususunin na. Nabigaten di matay, ken may lansakin pa na, biag umapukaw, saragin kuken ka. Udang paging saragin kuken ka, uray matayang sikat makita dyan, uray lang kami kita, masarap kang kuken ka, di udang paging saragin kuken ka. Para natin ang ubas ng tubuti sa erwa, di malubos ko ng palitikan niya. Pasungkuin ikat na, pusong pinalusan niya, yang lupa
sararwa mahirap ako. Itet kumbyak kentik sa usale mabuita, biag bumabukaw sarangin uken ka. Di kulang pagig sarangin uken ka. Uray makayang sikap matigala. Uray akamilita masarang ang tukin ka. Di ko na pag-ibig sarapin tukin ka. Amen. Amen. Nagyaman tayo dahil nga kansyon. Ngayon pa ay nagitay kakabsat tayo. Manipod ijay La Trinidad Benguet Congregation. Itangarod Brother Armando ko, mapantay ti katalong nga pasat. Dito programa tayo. Iso ijay pakdar, nagteraramid nga masakbayan. Kaya ito Nobyembre 16, dito nga tawon. Kat maangay ijay may kasangapulo katalong anibersaryo ti Iglesia ti Dios ijay Caloocan City. Kastamat kasabay na dayto ket dayjay may ika-20 nga anibersaryo ti Iglesia ti Dios ijay Ilocos Norte. Ada dagiti anibersaryo nga masangwanan. Amen. Ito no Nobyembre 22 hingga na 23 kahit maadaan mo kakapsat may isang rabi nga revival kaniti kainom nga Thanksgiving of the Church of God at dagat ki Davao, Valencia City, Bukidnon. Ikarkarag tayo dagiti nga trabaho ng apo kakapsat. Kan ito no Disyembre 7 ket may saingkat iti may kadwa nga anibersaryo iti the Church of God Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Kaya kararag tayo mo, tagit ang trabaho na Apo iti Mindanao. Ani Apo iti Apudno, mangtad ti amin nga kasapulanda, kan mangiwara pa iti amin nga kambanag dita. Kan iti online prayer meeting tayo, ayaw nga kapsat iti Lunes, sakbay iti alas 8 tirabi, tultuloy lang tayo, ayaw nga kapsat, iso nga awisan na kayo, nga makigimong kada iti nga online prayer meeting. Ako na nagkaroon iti nasantuan ng suratan. Dakil iti maramid dagiti agkakadwa nga pa nagkarkararag dagiti anak ti Dios. Dati apo ka tagdagdag dagiti amin nga dawat tayo kanya na ti puso nga dawat kanya na ititad na dagiti nga pambanag nga dawat na kanya na dagiti amin nga banag kasapulan iti nga prayer. So nga awisan na kayo kabsat nga tuloy tayo ito, dagiti nga pambanag para kanya apo. Brother Bernard? Salamat, brother. Tangarod ka, kahit ang kakapsat ka, mapantayuman manan, iti panangbasa, dagiti comments, dagiti kakapsat tayo, nga impatulod da. Itangarabi ka, nakadwa tayo ni Brother Gilbert Abara, kunanakat na imbag nga rabi tayo aming kakapsat, madaydayaw ti Apo. So ti mensahe na, kastamat ni Brother Anor Rogelio, madaydayaw ni Apo Jesus, tatang rabi. Amen. Naimbag nga rabi, ayatan nga kakapsat. Kan gagayem, agbuy-buya dito Lagilayan Congregation, Isulan, Sultan Kudarat. Sagyaman kami dayta, kastamat ni Sister Lorna Arago. Amen. Kuna naman, nakadwa tayo suna. Kastamat ni Sister Rose Gabriel, naimbag nga rabi tayo amin, gagayem kan kakapsat, iti Apo. So matim patulod ng panagda. Kastamot ni Sister Aida Meneses na imbagarabi tayo. Amin kakapsat. Manana. So amen. Nagyaman tayo dagita nga ipatpatulod yung mensahe. Iti comment section tayo. May isang mangtod di karit. Kada tayo. Tano ating programa natin agtultuloy. Brother? Amen. Salamat kanya po. Kapsat tayo tangarabi. Handa kong uma, nagtita, kung nagbibuya ka tayo. At tagarod, yun ang kakapsat kat mapatanan tayo man. Manong Bernard, ito ay birthday greetings. Di pa
iti nadaan ti panakasangay ta. Ti-play na dito yung operator tayo dati video clip nga para ka dati kapsat tayo nga nag-birthday. Amen. Amen. Happy birthday ka kapsa. Ituloy ko Manong Bernard. Iti special song. Kung mararag ka lang iti namarswa, ito ipaay na katatayo ni Brother Greg Pukaw. Iti Dumabel, Aglipay, Quirino Province. Tinggan tayo tayo iti nga kansyon nga nailangitan na ito nga kapsa. Makita kong nagabsen, tingka pakariputan, anyaman day ka, problema, Diyos laing, ikaw masigang. Kumararag ka laing, hindi na magswag, sunalain, sumbati ka sa pulang. Di ka bumbay, ngayong masidek iwanan. May sulain, sumbati problema. Mabalin nga kuna abinay anak ka. Awanin sa bali, makatulong ka. Yung sangat paiso, ay tarik na. Diyos laing, ikaw masigang. Kung mararang ka laing, hindi na magswag. Sunalain, sumbati ka sa pulang. Di ka bumbay, ngayong masidek iwanan. May sulain, sumbati problema. Kung mararang ka laing, hindi na magswag. Sunalain, sumbati ka sa pulang. Di ka bumbay, ngayong masidek iwanan. Diyos laing, ikaw masigang. Diyos laing, ikaw masigang. Amen. Man, kagyaman tayo na kita nga impay nga kansyon, tikapsat tayo nga ni Brother Greg Pukaw. Kata nanangarot kumararag kalaang ti namarswa. So iso na lang ti pagkararaga tayo, amin dagiti idawat tayo, kaya tayo nga adawatan iti apo tayo. Kati tangarot, Brother Armando kat mapatay ti may kupat nga pasat, ti programa tayo. So ajay kang runaan nga parte, so ajay
panangikasaba iti sasauna. Kat maitangarod ket awan ati awan sabali nga mangted ito'y mensahe tang Arabi ket ipain na kada tayo ni Brother Jet Batalya manipod pa ijay pagilyan ti Las Vegas, Nevada. Amen. Amen. Malay tayo ni Apo, kapsat. Tuyag ka Las Vegas at ta. Kaya pag agsapa kayo dito tawag kita pag-arabi. Yang kini Apo ta ini kanak ti gundaway tapno may kasabati ebanghelyo ni Apo tayo. Kararag ta kapsat nga maramat na ko mga nadalos nga likaman tapno may kasaba iti pudno nga ebanghelyo nga awan sabay nga ebanghelyo ay pilaan ikinapudno. Kaya tagagan tayo karo ti sasaw ni Apo ti kahit kung ibingay o iyadan ko niya dito Santiago Kapitulo 1 versikulo 26 kan 27. Wala na to inuti si asino man a tao panunutan ng iso managdaydayaw iti Diyos ket di na gedmidaan iti na. Kundi ket alilawan na puso na matlaan di panagdaydayaw daytoy tao so ti barang-barang. Di panagdaydayaw anadalos ket awan tulaw na iti imatang iti Diyos tayo ken Ama isu daytoy. Sarungkaran na dagiti awan ti ammada ken dagiti balo a babae ti langit ladingit da ken agannad nga awan tulaw iti lubong. Ti title o ti paulo na daytoy kasabata ito Rabi ita Pilipinas iti Ilocano na nadalos nga panagdaydayaw. Dijay mat English pure religion. Amo ya daytoy bersikulo nga dayto, ito'y nayadal ni brother idi Tagalog broadcast nayadal ni ko daytoy yun brother Arnold Ordonio. Iti niya dal na may panggap ti pure religion o nadalos nga relihiyon. Kata Ilocano version lang na iti iwag kanya. Ken dapay malawagan tayo pa'y may panggap dito nga pure religion. Amoy dito Ilocano Bible. Awam mabasang religion o relihiyon. English lang kan Tagalog iti mabasam. Ket upat nga beses lang amoy dating religion nga dito o relihiyon. 4 times ijay English o King James Version 4 times lang. Dati nabanggit dito 218 nga makita. Sinerch ko ni Metataptay. Ay so nga kunana handa nga ibagbaga dito nga relihiyon ka. Dito Galacia, no? Basahan tayo ti Galacia. Galacia chapter 1. Kasi mati handa nga imbaga dito nga relihiyon ka. Hindi jay Tagalog version kan English version. Imbaga na dito Galatians chapter 1, Galacia Kapitulo 1, versikulo 13-14 ko na nagtoy. Ta nadamag yun, no? Kasano ti panagbiagyo, idi ti pamati.
pamati ti ko anak ti ka, nga religion ka. Imbaga na to dagiti Hudyo, no kasano ti nalabas unay, panangidadanes ko, iti iglesia, ti Diyos, kaya ti panangdadal ko, king pana. Kaya't, ang nang runaak, idi ti pamati, dagiti Hudyo. Religion of the Hudyos, diti ko pamati, dagiti Hudyo. Diti ko ti Biblia. Diti ko diti Aramid 26:5. Iti Ilocano na ingkuman nga religion dito di Tagalog religion di English. Iti Aramid 26:5 kuna na. Ati mabasa dito 26:5. Iti Aramid. Isuda ang mamudak nanipod idamo. No kayat da nga saksyan ang nagbiagak apariseo asimurot iti kaingatan agimong ti pamati. Religion kung ano yung Tagalog ay di English religion ni Tagalog. Iti Ilocano pamati kung ano. Dito ay binasa tayo tatay, ang mga religion timbaganan, dito ay Santiago Kapitulo 1, 26-27. Ano na nagtoy? Panagdaydayaw daytoy a tao, iso ti bareng-bareng. Di religion dito nga tao, di Tagalog kan English version. Religion. Kat di kung nanapay, ti nadalos, ti panagdaydaya o nadalos. Wala naman jay kwan, dito'y Santiago. So nga mo, the word religion. No, kitaan tayo ti origin na, the word religion, yung dictionary. Babasa tayo di kay kunana the system of belief dito. May isang pamati, panagdayaw, iti may isang Diyos. Iti kaya nasa una niya, iti dictionary meaning of religion. No, sukimatan tayo pa, tinagapuan natin sa unang religion, nagkapot ti Latin nga sao, Latin word nga relegare. Yung Latin na yan. Tapos Old French religio. Tiga sa mo ti relegare, to bind. Pagrepetan, pag may saan, paggalutan, kaya sawan. So nga, amo yun, yati talagang ibagbaga ti Biblia, may panggap ti religion. Dati kay pamati iti Diyos. So, no, alaan tayo na yung Latin word nga relegare. Pag may saan manan, o pagrepetan, ano ti kaya nasa unday yan? Ti tao iti, at ti relasyon na kanya Apo. They are bind together. Yan, nagrepet na nga may sala. Dahil iti kaya nasa unti relegare. To bind again. Pag may saan manan. Nakitaan tayo dito yung Efeso Kapitulo 2. No, kitaan tayo dito yung Efeso Kapitulo 2. Kasi ito bagbaga na dito 12, 13, 14. Wala ito. Idi at tiyempo nga awan kay pay ken Kristo. Asaan
saan kay nairaman iti panaki pag-iri ti Israel ket ganggan kayo ti maipapan kadagiti tulag ti kari nga awan ti inanamayo ket adda kay ditoy lubong nga awan ti Dios. Kaya nasaw na isina ti tao ti Dios. Ngamita ken Kristo Jesus da kayo nga adayo kayo iti Dios. Naiadayo ti Dios ti tao di kini Apo. Anya nga ta tinangiadayo kinyana. Ide agmay sa ti tao andang adayo. Ket kunana toy nayasideg kayo genkwana gaput iti dara. Gaput iti dara ni Kristo. Ta iso ti kapya tayo. Iso ang na magkaykaysa kadagiti dua. Ket dinuprak na ti pader ama maglasin idi. Dinuprak na ti pader. Anya ti nangiyadayo. Inya dahi nga pader. Ang literal nga pader da yan. Ti pader ke nahiyarig la rin yan. Inya dahi nga pader nga dinuprak na. Inya dahi nga pader nga nangiyadayo. Kinyatay ko niya ako. Iso dahi ti basol. Kaya ko na jay 59 to 59:2 ti Isaias. Ngem dagiti kinadangkesyo o kinadangkes kaya nasam na kinabasol na magsinada kada kayo ken ti Diosyo ket dagiti basbasolyo inlemengda iti rupa kada kayo iti kasta dinto mangipangan. So tinalawag dito yung absat. No kaya inoy bagatay nga religion, relegare. Pag may saan naman ng ti tao. Tapay nga pag may saan na. Apay nga nagsina iti Diyos ken ti tao. Gapoy yu basol. Iso nga dahi religion ti tao. Amaya dahi pamati ti tao. Aramiden na aming nga banag. Iso ano namin sa lugsudin da. Inya ti relihiyon nyo. Inya ti sumbat tayo nga. Inya ti relihiyon tayo. Ay baga tayo nadalos nga panagdaydayaw o dalisay na relihiyon. Adagamin pamati, adagamin ti panagdaydayaw nga bareng-bareng. Relihiyon nga bareng-bareng. Ay relihiyon nga bareng-bareng. Relihiyon ti tao dahi jay. Aramiden na ti banag nga makapan isuna kini Apo, aramiden na tanong makapan isuna di langit. Halimbawa, lagi reliyon ti pamati ni ti Hudyo. Talagang napingat na. Kaslaki ni Pablo ito, napingat, ikapo, agkararag, mapanjay simbahan, mapanjay kapilya, ay panagdaydayaw na, kaya reliyon niya, hanga nadalos ta, hanga nadalos ti puso na, gapu ti basol. So, wala di relihiyon ti Diyos, di ti nadalos nga panagdaydayaw. Masapol nga, dalusan na pa yung basol tayo. Tanong madan tayo ti nadalos nga panagdaydayaw o nadalos nga relihiyon. Tatlo hanga bareng-bareng. So, nga ti tao, oray mapanti kapilya, oray ibagbagada nga praise the Lord. Diyos ko, kung wala na, no hanga nadalos ki puso na, dahil nga relihiyon ti tao, dahil ay kung na nagaro, dahil panagdaydayaw, dahil nga tao, bareng-bareng. Bareng-bareng. So nga, so kimatan tayo man ti sarili tayo. Dahil nga ding nga rabi. Adda tayo nga tala, yung nadalos nga panagdaydayaw. Kaya nasa onda yung nadalos nga na panagdaydayaw, nadalos nga reliyon. Naikatin nga tala, yung basol, yung puso tayo.
Sino ti may katibasol di puso tayo. Tubasan to iti Epeso, Kapitulo 2. Una nagarod. Ngamita ni Kristo, da kayo nga idi adayo kayo ti Diyos. Naisidid kayo king kuana gapu iti dara ni Kristo. Kita nyo man ano ti panakabalin ti dara ni Kristo. The power of the blood. Kung nagkaroon, di kanta nga there's power in the blood. Dati panakabalin ti dara ni Kristo. Isugarod nga na tayo, mo tayo ti istoryan. Nga ni Kristo, may isa nga Diyos na naglasag. Dahil may isa nga patyan tayo kuma. Anuhan tayo nga patyan nga ni Kristo, ang nga naglasag, Diyos nga naglasag. Tanong may parukpok di dara na, di Crustical Barrio. Di Crustical Barrio. Tapno, anati kaya na sa onda ya, iso na di tibagba tayong atonement. Panang subot. Iti basbasol tayo. Kaputi dara ni Kristo, iso nga rin niya, kung ano na John 3:16. Kas kalaw na iti panagay ti Diyos. Ited na ti bugbugtog ng anak. Ni Kristo. Nga Diyos. Nga nagkatawang nagbaling nga lasang. Tapno subutin na ti dara tayo. Iso na ti pangbayad. Bayad. Ti basbasol tayo. Iso na kung ano dito Epeso Kapitulo 1:7. Ket kingkuana na adan tayo ti panakasubot gapu ti dara na. Iti panapakawan na iti basbasol amayanurot kina ba nang ti parabor na. Iso nga tayo nga dara ni Kristo pangsubot ti basol. Atonement ko natin English seta. Iti Ilocano pagsubot. Apay nga subutan na. Tagamin no, titao ko naman nagbasol. Papanan na nga Bayadan na yung basol na. Iso na kurang na. Iti supapak iti basol. Iso ti patay. Di patay na yan. Matay nga pisikal. Ngayon lang na yan. Matay nga espiritual. May yaday ti Diyos. Ikanya niyanan kineba. Ada ti na pintas nga relasyon na di awang bay basol na. Idi ada ti nasalungasing nga basol. Iso nga ti basol ka masalungasing mo ti lintag ti Dios ang basol ka may sina ka ti Dios. May sina ni Adan ka ni Eva. Dahil lang may isa nga basol. So nga no may isa ko na mami nano magbasol ka tanto may sina ka ti Dios. Mami nano ka magbasol. Mami nano ka gulbot. Mami nano ka sa utidagas tanto may sina ka ti basol. May salaan. Ay ko na may isang Santiago nga aming aming alintag surot mo hindi may sa nagbasol ka amin ano niya kita niya na kasala nagrigat ti may salakan kasala nagrigat ti may katibasol nga ay gigarod ti panakabalin ti dara ni Kristo masubot tayo ti basol no agpakawan tayo pakawanan na di basbasol tayo kuna na di uno nga Juan Muna nga 1:19. No, ipuno tayo, nagtipasbasol tayo, pakawanan na tayo, na tayo na pakawanan, linisin na tayo ti amin nga kinakidlo. Ay, ti bagbagaki na santon nga kasuratan. Iso nga tayo, nagadalan tayo di Domingo, yay Jordan. Mabaling tayo nga may katibasol, iti Kristiyano yan, agbabasol pay o agbabasol. Dito ti panggap ti religion ni Apo. Dito ti nadalos nga panagdaydayan. E di nga ikatin na tayo di basol. Tatno, hantay nga garamit ti basolan. Kata di ka panagpili. Di pa rin panagpili ka. Kasal tata, pilyan tayo nga dingdinggan tayo tata. Pilyan tayo tata nga hangag basolan. Kat mabalin niya, wala iti pamati. So nga iti religion, pamati na ito. Yung iti patyam, iso na iti marami ka. Alam ba, iti patyam ka, aging gala dati ka, babasol ka. Iti mga
ikaskasaba dagiti nagadu nga relihiyon, napapastor kada pagpadi kada ministro, ikaskasaba da aging ganad dati ka basol ka ta kunada nga ti tao tayo lang. Paiso tao tayo lang. Nga madati mangsubot kanya tayo manakabalin tan ikaten na tayo gibasol. Isu day iti pamati tatta, isu day iti relihiyon. Nga ti patyen tayo, no patyen tayo nga maikat tayo ti basol, maikat tayo day iti pamati tatta. Panagpili daya yung mati inted ni Apo, nga napintas nga inted ni Apo kanya to, yung panagpili, freedom of will, freedom of choice, nga kunada, panagpili. Tata, pili kayo. Dahil hindi mga idiotita nga, ang nga na dati kayo basol, o Kristyano kang babasol, hanggang makadano di pagarian ti Apo. Hanggang nga talaga may salakan. Ngam no, ti patyen tayo ka, ni Kristo imay, diti lubong, talo subutin na tayo, ikatin na ti basol, kat agbalin tayo nga nalintag, na santo ti panawon nga daman, ay ti bagbaganan diti ka. So nga dayay ni Kristo at dati awit ng panakaisalakan. Isto dayay ti panakaisalakan, panakaikat, panakawaya-waya ti basol, ay ti kaya nasa ti panakaisalakan. Kung nalagaro ti 2:11-12, tanagparang ti parabor ti Diyos, amang yag ti panakaisalakan, dagiti isu amin at tao. Inatitay nga may salakan. Ni Kristo ti mga isalakan. Sino ti isalakan na? Ti tao. Inatitay nga may salakan. Naglawag. Iji basol. Iso nga dahi nga panakaisalakan. Dahi nga pamate. Isursuro na tayo. Ano pagtalawan tayo. Ti saan nga kinasingpat. Pagtalawan tayo. Dahi saan nga kinasingpat. Dahil tayo kinasingpat, karamidin tayo, no tayo dadalos nga relihiyonan. Ken dagiti tartarigagay nga nailubungan, nawa na naging tartarigagay nga nailubungan. Yan naging tartarigagay nga nailubungan. Derep tilasan, iso dagiti ti panagsugal, panagbarte, droga, o nyaman nga, hang nga napintas nga ramidin ti tao nga nilalasag. Kan derep ti mata, ganyan may buya nga saan nga dapat nga buyaan. Iti may isa nga namati, agbiag tayo kuma asipaparbag. Ken sililintag, ken sisingpat. Ito'y lubong nagdama. Ito, nagdama. So, nga na duma ko na, awan ti santo, dito lubungan, nagdama. Lukitaan tayo yung English na, English version, kitaan nyo mo ti English version na dito ay Tito 2:12. Teaching in that denying ungodliness and worldly lust, we should believe soberly, righteously, kinalintag, godly, godly, kung na natin English ka, ano kaya na sa godly? Ito'y Ilocano, sisingpat, sililintag, sisingpat. Ay godly, Tagalog mo, kinasanto o kabanalan. Banal sa panahong kasalukuyan, wala na. Kung wala na ito daw nga, wanti banalan, wanti holy, wanti na santo. Dari lang, dari simpanti santo, wala na. Amo yun ang mautay kanya po, ay gitiramidin na ito, pure religion. Religare. Dalusan na ti puso tayo. Yati kondisyon na tayo. Simple lang. Wala nga panagbabawi ti basol. Inupigno tayo. Iti basbasol tayo. Kanya po, pakawanan na tayo. Isuman na yati nadalos ka panagdaydayaw. Ay panagdaydayaw, nadalos. Naggapu di puso. So nga makapagdaydayaw tayo nadalusan, inaikat di basol. Makarimon kini Apo, dayayan. Ti makarimon kini Apo, ti nakait ni Apo, agdaydayaw ka, kung nagaroon, ibagbagam ti nagan ti Diyos, nadayo mo di puso.
Una na dito ba, Kristiyano sa uso, hindi naman sa puso. Iso nga dahil ginadalos nga relihiyon, no? Dadalos nga panagdaydayo, hanga bareng-bareng na yan. Tada yung ko na, yung bareng-bareng nga relihiyon. Kasano tayo nga mamuan? Dahil bareng-bareng nga relihiyon, no? Bareng-bareng nga panagdayaw. No, titao ko na sino man, panunutan na iso man nagdaydayaw, kung na Tagalog dahil ka religyoso. Ado ti religyoso, natagtao. No panunutan nga si ka religyoso, iti Diyos, kaya't di na mangidngidan ti dila na. Dahil iti number 1 ka. Di na mangidngidan ti dila na. Ano kaya saan yung mangidngidan ti dila na? Amo nagbit ti agbasol di dila. Mamaling nga hanggang umininuman, hanggang nga pumatpatay, o hanggang agararami ti takil nga basol. Ngam di kay dila lang, na mo ko na ni Santiago, dahil dila nagpasig nga parte ti bagay, ngam ipan na kayo impyerno. Tara, di basit lang amo yung adato ti mapan nga, tattao di impyerno, gapo lang di dila. Amo yung tikalaganan nga basol nga aramidon ti tao, nga kung kunana, ito'y 21:8, ti Apokalipsis, kunana to'y, ngam no maipapan, kadagiti natakrot, kandagiti di mamati, kandagiti nasabrak, kandagiti nakapapatay, kandagiti manakim malala, kandagiti managanito. Yan, magbaga namin nga basol dito. Ken dagiti agrukbab, dagiti Diyos-Diyosan, ken dagiti iso amin nga agululbod. Okay na nyo? Tata na, kung man ti tao dito yan, halilawon na kayo man ti tao dito yan, dagiti mga sursurod, akano ti ayay white lies ken black lies. Ay, di na kayo man iyawawan ti taon. Ayay agulbod ka kano nga pagimbagan. Awan ti agulbod nga pagimbagan. O white lies nga kung kunana. Basta ulbod. Auray niya pa yung kunana karod, the ends does not justify the means. Halimbawa na, aramidan dahil may isang banag, pag si atin ti may isang tao, nga magaramig ka mo ti dakas, kas laki ni Robin, tumulong ti tao, takaw, tanitid na ti sabali, madilat tarayay. Basol lat tarayay. Kasala niya, agtakaw ka ti 5. Tapos agtakaw ka ti may 1 milyon. Basol malanay yan. Agtakaw ka lang may 1 milyonan. Nagbasol ka tumutlaan. Kaya nasa hindi dyan, hanggang basolan. Uray basitlaan. Mga aramidan ti basolan. Iso nga ko na lantoy, ti bingay danto, ijay danaw asumsunggit ti apoy, kinasupre, daytoy ti ipapatay nga may kadwa. Kung na ti supapak ti basol, ipapatay. Ti tao man nagbasol, natay, may sina isunod ti Diyos, no sa nga makasuble, nga makasubli yung panagdaydayo nga nadalos, mapaniso na yung impyerno, yung may kadwa nga ipapatay. Kaya sa naman ti may kadwa nga ipapatay, gaming ipatay ito, separation na yun, panakaisina. No nagbasol tayo, dito yung rabaw ti lubog, naisina tayo ti Diyos, nung nabiyag tayo pa, mabalik tayo pa yung sublikin niya po. Nung nalatay tayo nga managbasol, mapantay yung may kadwa nga ipapatay, eternal separation na yan. Awan patinggana nga panagdusa di yaya. Iso nga di ko mati patsin tayo. Iso nga rin tirilihan, pamati dahil. Di pamati, patsin tayo nga ni Kristo, mabalin na tayo nga isalakan, ti basbasal. Babaan ti dara na. Iso nga di kay Ipeso no apan tayo ano yan? Apan tayo no subyanan na yung Ipeso Kapitulo 2 kung na nagar dito 13-14 ta iso ti kapya tayo iso anak magkaykaysa kadagiti dua ket dinuprak na ti pader nga mamaglasin idi kung ano kaya nasa on past tense na ito na isala ka na dayay
katungtungan na dito, awan di paderan. So, dapay lagi basol, di puso tayo, at dapay lagi pader. Nawanan di basol, nagbabawi tayo, pinagbabaywan tayo aming was basol tayo, nga amu tayo ng basol. Pakawan na tayo, nilisin na tayo. Naduprakan di pader. Babaan ti dara. E nasa dinalusan na ti dara ni Kristo, dagiti basbasol tayo. Tingnan, kita nyo, naglawag na natin Biblia na. Uri hanggang nagadal ti lawyer o teacher o hanggang uri awan pa'y grade 1 nga nagadalam ka nagbit nga maawatan ti Biblia. Apay nga rin itutuma ka dita nga awatan da ito eh. Adagang ti Bible study mi di jay Mississippi ni Brother Scott. Kuna na ka. Birbiro ka na rin yung religion nga to fit their own self. Siyempre, may sa sigarilyo ang barbarkat. Diya ta religion nyo. Nagado nga bawal. Tuy kami nag-religion na ang bawal. Sino nga iti lulukun tayo? Di lulukun tayo ta sarili tayo malangas yan. Birugan tayo na nadalos nga panagdaydayaw. Tinadalos nga panagdaydayaw. Inya ti pagkakitaan tayo. Nung naisalakan tayo. Naikatya baso lang. Dito iti imbaga ni Santiago dito. Yung nga pagkakitaan. Tinadalos nga panagdaydayaw. Wala na. Basahan tayo di Santiago 1:27. Ti panagdaydayaw nga dalos ket awan tulaw na ti imatang iti Diyos tayo ken Ama. Isu daytoy sarungkaran na dagiti awan ti amada ken dagiti balo a babae ti ladingit da. Diya nga mo na nga imbaga na di sarungkaran kaya nasa awan na isalakan tayo. Mabalbaliwan ti puso tayo. Ikatin na ti guray, ikatin na ti ungat, ikatin na ti basol di puso tayo, agbalin tayo nga nasingpat. Agbalin tayo nga managayat. Ayatin tayo ti pada tayo nga tao, lang nang ruda rin kiti, agiti, o nagiti ang namati, o agiti kabusor tayo, na lang ruda, nagiti han tayo, nagiti kapsat tayo ti pamati. Kada ti pakitaan nga nabalbaliwan ti biyag tayo. Nasingpot tayo, nasanto tayo, di tayo kahit nga gramit ti baso na, sarungkaran ti dagiti balo, kaya nasa nagiti ti karigat, handa makapagtrabaho, iso nga, ti pakakitaan na di may isang na isalakan, managtad, giver kan. Kami na di tulungan di may isang tao nga maawan ti may sublat na o may itid na kinyan. Maliwa, yung may isang tao nga kasi pangaringan, yung may isang tao nga awan ti tulungan. Awan kwartana, awan ti tulungan di jay. Awan ti may subli na kinyamon. Dahil iti talaga nga panagtulong, ay dumakat tulungan da. Adan to may sublikin niya da. No sino pa yung ginaba nang iso ti tulungan da. O ikan da ti regalo, o ikan da ti inyaman. Tanaw da ti may subli na kinyam, o may tid na kinyam. Nung ti talaga panagtulong, ay tulungan nga di may isang tao nga awan ti sabot na o kaya may tulong na kinyamon. Di ka ikararag na kalanganan. Napintintas din niya, ikararag na kalanganan nga napudno. Iso nga kita nyo kabisatan na. Ken may sapay ko na ken aganad ti awan, aganad nga awan tulaw, itilubog. O di English tayo ka, alakay na sa di tulaw. No, basahan tayo English tayo, kung na ka, unspotted from the world. Di Tagalog tayo ka, walang dungis. So talaga nga, adakin niya tayo nadalos ng panagdaydayaw. Nadalos di puso tayo. Nadalos di puso tayo. Tadi pagkapan ko natin Biblia, dati pagkapan ti aming dakos. Kaya sa mga nila. Ayay, nung nadalos di puso tayo, nadalos di ngiwat tayo ng tirumwar.
nadalos di panunot tayo. Wala karon da di puso. Iso da di nunya ti da di puso rumor gingiwa. Rumor di panunot. Di action na di panaggaraw na. Iso di may isang tao di pala panagsasao na makita mo nga dalos o no Kristiyano o no saan. Mabaling nga managsisingbat pero ang hangag bayag rumor dayay. Ang mabaling kunwari lang, ang mabaling hypocrite lang. So nga makita tayo kabsat nga dinadalos nga relihiyon nga nagaroon alwadan na o aganad ngawan tulaw. Unspotted kung natin English. Tagalog walang dungis. Alwadan tayo ti sarili tayo. Kasano tayo malwadan ti sarili tayo? Ayan, agkararan. Ang bida si kanta tatay ni brother ko makapasangit ni kanta ni brother Pukaw tatay ko. Inya ti aramidin tayo nga. Anong nga problema, nga pagsubok, panuot, tibiyag tayo. Inya ti maramid tayo lang agkararag ko na nga. Agparinto agkararag. May sabay di kanta ni Jay ko when we see Christ. Ti maramid tayo lang go kneel and pray. Dahil lang ti maramid tayo tibiyag tilubog. Amo yun, hindi ka na tayo niya po Diyos. Hindi ka na tayo ti panakaisalakan niya po. Hindi ka na tayo tidalan tapno agtalinag tayo nga awan tulaw na nga makapagdaydayo tayo nga nadalos. Dalusan na di puso tayo, dalusan na ti panunod tayo, babantidaran ni Kristo. Tano, napan tayo agdaydayaw. Kita nyo ti nagpintas ti Ilocano na ti religion, nadalos nga panagdaydayaw. So, dalusan na gingiwat tayo, so nga rumor gingiwat tayo, nga panagdayaw, pati kangkanta tayo, mapukaw tayo di kangkanta nga na ilubungan. Kailan tayo nagsaot, ti dakos, ti pada tayo nga taon. Hindi ka tagpampanunod tayo nga kang kanayon nga nadalos, iti lubong nga dama. Yung so mapantay ti kapilya, orahan tayo mapantay kapilya, natay tayo ti balbalay tayo, nagdaydayo tayo ng galos, may baga tayo nga praise the Lord, baga tayo nga madaydayo na apo, nagdalos yung puso tayo, mo tayo nga dingdingin niya apo dayay. So nga sukimatan tayo ti sarili tayo, mapantay ti kapilya, nadalusin niya, puspuso tayo, nagdaydayo tayo nga. Praise the Lord, kung kunang niyay kapilya, adama kayong basol mo, adama kayong committed sin, di kat nagiyay carnal sin, inherited sin. So mapantay ti kapilya, may baga tayo nga, praise the Lord, daydayo niya po, amo tayo nga, nadalos tayo, puso tayo, talagang inawat tayo ni Apo, pinakawan na tayo, nagitiwas basol tayo, tayo na pinakawan, nilinis na tayo amin ramot ti basol, mapantay ti kapilya, o inaldaw ti panagbiag tayo, may baga tayo nga, madaydayo na po. So nga tayo, ang relihiyon nga bareng-bareng, ang bareng-bareng, tayo relihiyon tayo, tayo panagdaydayo tayo. Mangudngudan tayo, dila tayo, tayo puso tayo, nadalusan. So mga kabsat, ito tinagadalat kayo tata. Datayo niya, yung nadalus ka pa nagdaydayaw, nawampay, nangag tayo, nangyaramin na tayo, babawi tayo, pakawan tayo, tipas-pasat tayo, apo na tayo, dalusan na puso tayo, at makapagdaydayaw tayo nga nadalus. Ito tayo, ito angkor, ito tayo. Man, nagyaman tayo dahil tanga sasaw nga kasabay tanga rabi kahit kuna nga road awanan ti paling nadalos nga matagdaydayo kung dagiti pinakawan ni Apo tayo nga Diyos. Isula ang nagigyan dati nadalos nga panagdaydayo na. Brother? Amen. Salamat kini Apo. Pinangusar na kini kabsat tayo nga Brother Chet. Salamat at tinalawag nga sasaw ni Apo nga natanggagan kanay waragawag at tangarabi. Salamat kung kuha na ito nga kapsat. Takinatuan na kami. Manipot pa tayo
ug manong nga oras kan kadagiti nga kanito kadagiti kay latta nga daan ti din namin. At tagarot kakapsat ka kumarag tayo, hindi pa nagpakadami ito programa. Closing prayer tayo. Siya kundi mga ngayon mulo ti panagkararagan. Apo umi nga manakabali namin na po. Salamat o Diyos tuti nga daiti nga gundaway ngayon ka manan nga edad kada kami. Salamat kin ka nga pudno nga daan kin ka ti nadalos nga panagdayaw iti reliyon nga nadalos. Kati so ti reliyon nga kaya't niya po nga makita kita di pa nakawan ti basol kung iti pa nagsubli ti Apo kung panakay ka ti amin nga kinarugit iti biyag hindi pinagsisilbi ti Apo magsipo iti nadalos nga puso kung iti nadalos nga panagdaydayaw tatangarabi Apo at dahiti ko mga mensahe at haan nga dangagan dagiti nadaan dito idid namin at tangarabi yung nabigat agtignay agnaad ko mo iti puso ta nga maawatan da dito nga adal kan awatan damot sikat di panagbiag ka kanda kami nga adaan kin ka pagtultuloy kami kuma ganahan mi nga ibatan dito nga naimbag unay kan nagshot unay kan nagpintas unay nga panagdaydayaw kin ka hapon kan nagsirserbi mi kin ka tagarot nga rabi ket daw-dawatan mi hapon nagiti mabambana amin yung mas pasamak dito lubong dito yung may nga panubok ket siya kumay tumulong kada kami kan datang rabi kan naikan na kami kumay ti natala nga panaginana kan ti sumangbay manen kay nabigatan hindi ka kapsat nimat nga data bayan nga tao ket siya kamat kumay ti tumulong kada kwada ti maysa kan maysa ket no amin yung mambanan nga po ket ausar mi ti pinagdaydayaw kin ka kan panagtagtagay tinagan ti garot iti dinawat mi Apo kan karkararag mi kan idawdawat mi tinapatugunay anagan ni Jesus nga po mi. Amen. Tangarod, gagayem kon kakabsat ket agyaman tayo man dagiti kakabsat tayo nga nagbiyo o nagbuya itarabi ket imabot iti 58 viewers tayo iti broadcast tayo ket agpaspasalamat kami kayo kanyayo gagayem kon kakabsat kinaduan ta kami iti maysa nga oras dagiti nga programa tayo. Nagpaspasalamat tayo kendi ni Sister Aya de la Serna nga isugat nang idaulo iti technical nga dahito nga programa tayo kana gaman tayo dahito nga ket tultuloy ko madahito nga aramid ket gipas tayo manan dahito nga programa tayo brother. Amen. Salamat kay Apo Dios agpakata kami karon nga kubsat ito sumaron naman nga programa ni Ilocano Broadcast. Amen. God bless everyone and good night. And good morning, Brother John and Sister Aya. God bless you.